Assalamu alaikum dostlar. Биздин көрүүчүлөр, мына ушинтип биз базар коргонго келдик. Акман айылына. Боб какабызден мына өзү эле чыгарып жүргөн мурунку эле линиясы 1. Ошо жанагы миллиондордун уругунан. Мынакей, жашы боюнча дагы өтө жаш экен. Каналдан алыстабай лайктан басып, биз менен чогуу болуңуздар. Азыр ушул өспүрүм менен таанышабыз. Бар жогу айтылат тугандар. Боб кака кандайсыз? Жакшыбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Амансыңарбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Анда эмесе мына бизден бул 3-чүсү, чыгарып атканыңыздан. Бу мында мурунку кара тууралуу айтып кетпейсиз болду? Эмне болду ака? Бирөө акча салып, 2 күн коюп турдум десем, ошо YouTube программа 2 күндөн кийин эме болот экен. Келбей калды. Жок, ошол боюнча. Өзү телефон деле өчтөм, бир сүнчө болду, башка мен үчүн телефон өчүп койбош керек. Канча акча которду? Өзбекстанда $100 которду. $100. Разы болдубу анан кийин? Билбейбиз дагы жок ошончо. Ошончо жок да. Мен аны айттым, эгер шарты келбей калса которуп берет болчу акчачы. Керек дем. Такыр связга чыкпады. Жок да связь болбоду да. Телефон дагы өчтө өзүм 1-2 проба кылып көрдүм. Жакшы. Макей, бул дагы ошолордон линиясынан. Бул 2 жашар болду ровно. Азыр Кунан. Бою 1.55. Yani таза ол үйрөтүлдүк. Миндирет эми ал таксап минил үйрөтүлдүк. Сөзсүз бул кишини көрсөтүш керек экен. Себеби ал эки жактан көргөндөрүнө көтөсүн арап туруп бул кушты дейт экен. Мына Кунан экен анык бир киши да бул элек. Сону көрсөтпөйүнчү. Көрдүм да мына тишим буз элек. Көрдүм. Тишим буз элек. Тиши бир тишти да сүт тиш боюнча да. Кыргыздын баласы кой союп, кой жиликтешти, аттын тишин билиш керек да. Мен ошентип ойлойм, эки нерсе кыргыздын баласы тишин көрсө, ат менен кыргыз болсо түшүнөт да. Мага достор, ошол эле бир эле линия булар. 2,5 миң эле доллар. Үйгө келген адамды 5 сом талашпайм. Мен айттым, ошентип эле берем. Демекчилиги 500 сатпай, ошо 900га чейин чыгыптыр. Анан саткан жок, ошого насип экен. Бир адам эле. Өңү түсү ошого окшош экен, а? Бирок бул көчмөрүрөөк экен ага караганда. Жомураак. Анан эмеле 1000 болду. Мына кабак башы тугандар. Баш өзү бират. Мойну, көкүрөк, төшү, буту колу, эч кандай дефект жокпу буту колунда? Эчтеке жок. Bundan немесинен мүмкүн эмес. Нарушение табышка, анан травма, бунда травма кайсы болот деп чалып болсо. Боюну көрүп атасыздар. Бою 1.55, а? 55. Бул эми мен берагын айттым. Андан да жогору болушу мүмкүн. Эми 1.55 деди. Азыр мына койлорду өткөзүрөлү дагы, анан улантайлы майын. Анан ака, атасы тууралуу кичине айтып кетсеңиз. Атасы тууралуу эми атасы карат болгон эми ошол эле бизлатты чаап, азыраак эле үйгө коюпка кийин Өзбекстанга туттан травма алып сатылып кетти да. Чоң пулга кеткен ал да. Жакшы экенин сатылгандан кийин билет экенсиң да. Бир акеси Алабукада. Алабукада, Асылбайда алды. Эндигиче бизде связьда деле болуп калды. Жанагы базар коргонго кайсы палбанга сатылды эле? Нурбек ама сатып, Нурбек жала сатып, жала 3,5 миллионго жала неме Өзбекстанга кетип кетти бирөөсү. Менден алгандар көрөт тең көрүп атат да. Анан берки бунун жана кышында чыгарганыбыз ал жаны чыгарган чыкалып кетти мана салонго. Аны өзүм ортого түшүп 650 кылып барсак бербей койду. Анан кийин 900га чыгыптыр. Ал эми чындыгында дыйкан балалардан алып сатар эмес да мана салончу. Чабам деп алды да. Кыргызстанда чемпион болуп калды, эңишип келди го. Мынакей достор, кыскасы өтө мындай күчтүү линияга барат. Разы болуп, от души сатам. Адамды разы кылып алып кетсе эле жакшы неме болот да. Мынакей, дагы билбеген маалыматтар болсо, дагы толугураак маалымат алам десеңиздер, мына экрандан номерлерге чала бересиздер. Буюрса бар жогуна жооп аласыздар. Анан эми көпчүлүк эл экен деген. Билип, билбей жаза береткен баарына чыдашыбыз керек. Ар нерсе комментарияны окуп алды, тагалат эми дакыр демеге туура келбегендерден жаткен майыл дейсен, бирөөсү али бирөө көрүп жүрөт, бирөө көрбөй жүрөт деп. Бирөөсү түшүнбөй калат экен.
Barın adam ele... oldu değil mi? Şundan başka bunday jasab albaysın da. Düşüngen adam burada. Oldu. Okey dostlar, anda жетелеп koyunçu. Arka jақтан da көрсөтүп koyulu. Екі жаш кунан достар, бұты қолын қараңыздар. $2,500 кеме бар. Бойын 1.55 деді, бирок андай жогорурактай көрүнүп атат, эми 1.55 болсо 1.55 достар. Мына ошол достар, Акман айылда турат, базар коргондо. Күнгө жаккан болсо лайктан басабыз, келип көрөбүз дагы. Жанына келип, сүйлөшүп, баарлашып, содалашып алып кетиңиздер. Кыргыз жылкы 2 жаш. Мына достор, бүгүн ушундай иш болду. Базар коргондо Bob Kaka чалып ушундай сатылат деди. Бардык, көрдүк. Аягында чыдабай өзүбүз сода кылып жүрдүк. Менде дагы акча жок эле. Тааныш акеле бизге чалып ушундай. Жакшы өспүрүм чыгып калды. Акчадан берип туруң дешке туура келди. Анан ал менен түшүндүрүп барып акчаны алып, ал дагы мен да барып көрөйүн деп келип, жолдо келип атып өзү жактырып, "Ука, мага бер" деп кызык окуялар болуп кетти. Мына ошо уландысын көрсөңүздөр да болот. Мен толук кылып жүктөдүм. Лайк басып, подписаться кнопкасын басып коюңуздар. Ар дайым сиздерге эгер ушундай ситуация болуп калса, колдон келишинче тартып чыгарып кое берем. Эми бул бар жок Алладан. Эч ким мынча сомго алып, мынча сомго сатып жүрүшүн билбейт. Эми Аллага тобокел кылабыз. Кээ бир моменттерде жактырып, жана айтып, бул дагы оору да. Ат менен оорусаң сакайбайсың, айыкпайсың деп коет. Эми ушундай сөз бар. Ошо бул дарысы жок. Шунчалык жакшы, көзгө жылуу учурап, линиясы мен өзүм да кызып жүргөн буга. Ака шу укаларынан, балдарынан мага да бере сат кылып минейин. Эмне дегенде, бул аттын бою чоң, өзү күлүк. Мына азыр тааныштырды бир сыйра. Мындан кийинки эмне болгонун мына экранга коебуз. Өзүңүздөр көрүп, ойлонуп, ой пикириңиздерди калтырсаңар болот. Жеш күчтүү экен, жеш күчтүү экен, жеш. Бука уктап калсаң, панамаң урушуп мүмкүн. Яман дейт. Санабаң. Точно. Кой берсеңер басаға деп отыр. Нелерди мен уюп жеп тургам, ошол жердем жеп. Машалла. Ошо карааттын акыркы баласы экен да. Бизге насип кылыптыр да. Насипсин. Эми көпчөсө тез эле тиши жакшы, да тузу жаласы. Бака тартып коюңчу. Алло. Сүйлөшүп коярыңчы баса. Так. О, мен атым эми жүктөп атчат. Жетелес. Жетелес. Жетелем дейт.
Кече чалган, Бакыт акабыз бизге чалган. Эртең менен келдим дагы. Өзүм жактырып. Тааныш акаларыбыздан акча сурап дегендей. Сразу даярдап, өзүбүзгө насип экен, өзүбүз алдык. Ben neme dedim ben? Ajantı. Eneske biliyorsun acayip açayın dedim. Bunları akılıp bir tane vereyim dedim. Ekerim degende özü açılıp var. Bunları akılıp bir tane sen satayım dedi. O yakşırak satsam bir tane kozu koş vereyim dedim. İsteyem orada el Nacat açayın dedim bile. Ең тура ака. Bu Ең тура. Hani- Тыйкан. bir yolu ben aytkanlarım kıldı da. Oşoğu ben buna suragan der boptu dedim. Акча насип кылсын ака сизге. 200 dedi 200 Ат, dedi. Жантөре, насип кылсын укама. Жакшы күндөргө мен. Жақсы. Ат кылгам. Patasını, minesini, tonu taza, hiç yerin ayıbı yok. Liboy sınçınak. Kellesi, putu, kolu, işi, pişik, tramva. Halin tip, nemeniyam жақсы алған, тәрбиянын тip, geldiğin gücün yok. Ака сиздин аттарыңызды көрүп атам. Андан кийин өзү айтып эле го мындан мурункусунда бирөө чыкса бериң жөндүрөк кылып деп. Bro, sen aytkanday oldu. Ben bu gegende özüm ayttım bile. Şunu bir adam süyüttüröz dedim. Ben ardanarak çıkartırdan süyüttüröz dedim. Giyip özü. Bana desek nasip ya. ekan da, bu nasipke qarayıp da aylanıp gelen. Расызбы? Senden keyin abi ek adam geldi. Bazırgonun çında staşı tergöçüsü geldi. Молодец Hatta ака. yaptı. Ne yaptı? Berürden, biri oşarlardan, biri sırayımdan. Satar biz sana aytıp koymuşsun. Эми ака, меники деле тиричилик ушунча ат тартып жүрүп, ар биринин барып албадым. Ушул экинчи атым. Биринчисинде мына Кубанч аканын өзүнүн тайын алгам, тартканы бар. Мына экинчиси болду. Буну деле тойгона келип алдым. Көңілге толса алып пайдаланып. Рахмат гана. Ben gel пайдаланып алдым. Чындыгында. Насип кылсын э. Sen деле сатсаң деле. Насип кылсын ака. Неме жанагы атасы, акалары тууралуу бир өз айтып Ya койсоң bunu болду. gar özü birinci karap bolğan da. Anan bunun şerigi daha bir karaplı şerigi turap bolğan da. Oşo ekonon taragan atlar em. Bunu oşo atlar akılları. Akırkısı tügönöler dönüp karaptığın akırkısı da baldarı var. Балдары бар. Ой. Карат өзү кеткен Nomen tengler urgaçları kaldı. Ал каяка кеткен карат? Özbekistan'a düşüp ketdi. Özbekistan'a düşüp ketken mi? Tuttudan tram alıp kaldı ele de. Булардын түгү барат дагы ошо Сузактын кайери? Bu Karamart'tan. Karamart. Karamart'tan. Bir tuğan bölelerinden algan atlar. Аты ким белеңиз? Jolçu Amer Beyek degendir. Молодец ака. Onlar hem hazır. Bunun akası janagı kışında demege satıldı. Çıkalıpka. Biri çıkarıp da gitti. Al 900 geçeye gitti. 550 550 kele vergem. Özüm ortağa düşüp 100 bin ha sana ayttım. 100 bin ortağa düşsem berbe koy. Andan kийинкisi janagı kara at da. Kara at. Ana diyeyim. Kara atı Nomen dagı neme tengleri boluptur? urgaçlar var. Bıyırkı kulunlarga 100 bin sondan veriyorlar. Bunda geç. Машалла. O bıyırkı kulunlarla sal kımbatta kul diye ekta kulun. Yok jana kulun görsettiniz go. Sizge öýde berip alam oşаны. Кулун Ya özünde. Кулун барбы дагы? O kulunlar var. Hazır. Resa kiletli. Монун тумшугу деле кочкор тумшугу экен да. А? Halla. Janagı No en çoğ atımın jugan oşo ata çoğ atasın. Hazır. No 2 yaşar toluk bolele. azыр aka бирок o жолдон нокта алам деп келебериппин шашып. Bu jugan bir Şunu beresiz. Yok başka jip bere. Yok. Ya, alып келип берет. Кайра таштайм буну. Алып келип берет. Jip bereyim. Майыл берер. Жош. Неме байлап берсеңиз No. болду. Анан жанагы Асылбай No aka 20 yılda biröne Asılbay'a sattım. Ben satkan yok. Menden al onu Nurbek. Кайсы Алабукада асыл акабы? Алабукадагы. Oşa aldı. Benden bunday aldı da bir ol 17 bin dolarga verdi. Муну эмнеси болот ал? Uşun bir tukanlar oşalar. Akalari болот. No biröne Novuka biröne jaksayn Nurbek'te al. Menden al. Daha bir şerifler ol 3,5 milyon sattı. Ben 1 milyon sattı. 2 milyon 25 bin. 5 жондог Нурбек mi? Ошого мен булар татканы келгенде миллиондар деп ком да. Миллиондор ооба. Ey 25 günde 2,5 milyon fayda görüş. 1 milyon gal 3,5 milyon sattı. Nasip Oşalar Тыйкан адам экенсиз ака. Молодец. Насип кылсын. Bilgem Allah verir. Жақсы нәрсе. Ulan Yeme bu bu. olsam diyorlar. Bravo. Ачы. Койка курукта турган экен, эми көп жайт да бизге бар. Ne komplesi rasa çuvalak tuttu. Чубалат. No onu işiyenler kelip de uzar. Yani машалла. Баласы минимум көрдү, О, басыптары ham сонун экен. Değil mi? Son bereklerimden nun Kurmancan Batkan'ın kançayım yılında kança yıl o 20-25 yıllık var. Молодец, молодец ака. Bu çoğal sattan ben iyi gidiyor. Болду. Любой нерсе менен байлап бериң. Неме кылат? Болду. Нокта кылып алабыз азыр. Машалла. Насип кылсын эми. Саткан адамга дагы, алган адамга дагы мынакей. Насип кылсын мынакей.
Yaxşı nerse. Moda o'zi naqdda. Bu nokta bir nokta. Sın şu. İşte şu oynayır. Oynayıverat ha. Evet, teşhi dağı bakı. Kulun tiş. Kulun tişegen da. Ko'rbaş. Aç koybaş koyayım mı? Ko'rbasmi? Koybaşın azın buna gel. Ulan kızıl deyip gördün mü? Qiziqqanlar. Kulun. Hayır. Kulun tiş gördün mü? Bol. Tişegen da. Bir tiş bir tiş güzel. Emin bulardan linyası özü bir jetmiş eken o. Tamam bana. Çilekeleri. Takala da diyorum. Yemin ağzı yeki ceşer oldu da. Yemin. Hey içine girdin mi kızıl cip var. Sını hazır tanıyla çoğun attın sını var eken da. Hey üstten binsen üstü kolla. Ben o çoğu verin. Ortaka tarbiyalarda resta olsa. Bizden kol tiybeyi taka. Ha ye bunun minbese bol boy miniş gerek. Yaxşı attık. Miniş Yaxşı. gerek. Yaxşı. Bulardan kanında bir polçayan var da. Ha kol çağır ya. Yenisinde var kol çağır. Ata taraf Qarabağ özürleri. Çisti Karabağ. Bu Qırgız yılqı. enelerin çüge bir 150 binden hakkıyım. Optimal onda 1,5 milyon 10 tane. Şu balı çakalar değil mi? Ya bu menen bakara kalktabay jakşı şeyler. Ha o. Nokta qılaverasizmi? Şu jet etken. Ha jede. Bemalol jede. Aşık menen jede de. Hem bu cihimiz gelmeye kılatem. Ya bu cip kemerle. Bunu alkaleyin Hadi dedi. bıraklar ya Allah tarafı Allah'a öyle ciptirim buluyor seni. He qırım. Ne gibi bıraklar. Qırım bolbay. 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 Cipti berip alavı değil mi? Çıpırı. Jontur. Çan var. Çıpıracı bir şey çıkmaz. Sonra öbür gün bir ulak alıp kasam. Ne böyle? Hey! Çıpıracı bir namel öyle mi? Çeteleyle. Kaç Çetel. valla çoğun valla. Akçanızı da alın akçanızı. Akçanızı alın aka sizem. Yerde az 300 bir alçak. Ha? Bayağı tüle yapıyor. Tikoda mı? Ana resek. Non dai valla dilerim ne öyle? Ben bu arada ne da bak. Ya sen para usul partneri. Nake. Milyonlar gettim nake. Köktü sağınıp kalıptır ha. Sportlarga tolga açık kolganda ka. Maşallah. Geçik aldım tatlı var gibi ya. Bak aslında tatlı. Seni mini şerikte. Bu kaçıktaki işi onunla taraydı. Ha bu nemeniki turgandık le. Bunu sekin kalta mini demeş gerek de. Ha? Mini içiyle mini besiliyor. Millet valla geçelim uyuyacaklar değil mi? Güzel değil. Bir karşıda diyorum geç gele bakalım. Onun benim tek altta konmanım. Al daha bir tek boş. Hazır özün ve aleyküm assalam özün çalam mı hazır. Hazır çalam. Açıkta otur. Kadar korkma yatıp gidiyor diye. Ben tepsiye etat buldu aytan. Hop şu fut kıymında. Nerede nemes kalk etti. Koyuverip kaynadı al karma binere. Hadi bunu böyle var mı? Evet bu. Bu katletti aslında. Şunday bort kılsana. Başka çeke gördün mü ben? Ya say ister. Porteller şöyle. Evet bu. Oşa alıngan yıldan beri bu bortqa bir svarka tekenmesek ha. Ben bu koysam bilim. Ha, Mayla. bo'ptir. Hem cezderlik kıldınız ha. Ha, baraka topqila. Öpüm. Rahmat ha. Rahmat sizlarga da. Ya hatta çıkar valla devam ol. İyi mi uçak tutmayı. Yükselim de yaman. Bop traka. Bop de jakşı et al lan. Enter. Böyle kapatın.